masa in clear tu zong te chỉ bay lại về cô lẽ kan soi vak lo thin kan soi masa ve nga video thar te kan da thina subscriber tlem lo pon ve the thian anu ma phorom ve mem thina chawang chuan khong ngai takin en tu langa thla tu zong te la subscribe lo te kanom chuan mi lo me sak ve ke uturin kan ngen masa ani e poina chuan Narendra Modi chungchang Gujarat Chief Minister ani lai thil ro pui tak ati le kho pui thar adin ti te kan soyenga mitam takina kan thiat to ani ma sela kan la thelo te poi tam tak konom ve thaya wangin kan ram le nam Mizoram tan po enton tur thil tha te po awm tak mielin tin po Modi chungchang kan thlir ho le don ani khovel huap aram pakhat roi tu ro pui bik te huanga khovel in an da mek le ache vel na chanchin an ngai event pu Narendra Modi chungchang video masala makhan kan ngai thlatwa kan soita kangin India ram ro pui hian pu Modi ale kai ruaina hnuaya mi fing tak tak te zara ram ro pui le hausa a min roi thlen dan te kan soito boka kumsang ni le somni panga IMF report a alan dan chuan khovela ram om zong zong za somko le poruk vel a hian economy thaber panga nani thin India chuan tun a hian Japan tlan pelin khovel economy lian largest economy antia palina dinmona econom ta mekani India ya economy lian churam pathum che tu na hian oma chungte chu Germany pathum na nia China pani na nia USA pakhat na te ania India ram chokovel huwa pa palena dinmona kan thu ta wong mai ni heti mek lai hian IMF hian projection pakhat economy chungchanga an nei leya economy thanzel dan tur rilok na chuan Indian economy hi kumsang ni somni panga sang ni somni poruk chung hian 6.3 to 6.8% vela thang tur chhut lokania chu khovel ram zong zinga hian asang fal nal ani India rami pakhat na din muna kan ding tina ni berchu ma se hi kan soi a hi India ram economy than na tur rilok na projection ani ti ka riela a thome India ram hian khovel economy lian de chak palina din mun a kan din theina tur hian sul su tu te na thok tu tha thak tak te ngai tu na seng tu te mi fing le ro pui tak tak te alang lo lam a hena nei nual ani ti hi achiang rengani engpo ni sila athuak bur le apoi mo berte chu kan ram India ram roi tu pu Narendra Modi le kai roi te hi anni kan ti lo thei lova ma se kan soi fo thin chu a clear na tlang dang atanga clear thin a negative side lama tanga clear thin a that lo na lai le a soi chiat thei na lai tur ta phi khovel kanom chu ngi chuan e kanom reng dona mi ring fam kim lo kan ni mewa fam kim lo no khovel tuna lung oi thin khana kina rei lo te a lung oi lo levat mai thin mi ring te kan ni mi wangin tuma hi in tema anin huat ngot thei po hi ani lem chuang lova pu Modi ale a party BJP chungchang kanan soi emo kanan fak de upwa lo ho ngal eme mangchi te po hi om ve thei tho maya BJP noi a Christian kan chep a ti te po hi hetiang lam sei du tan chuan sei tur tam tak om thayanga chuti rual chuan he Christian te kan chep ti thule la hi adik tok lo ani tiang zong point soiton ta ila soitur tam tak te pom vele thei tho mai ome Manipur chungchang te pon thlir ta ila mei ni thum sang hi le som ni le pathum dai to khana boya kum thum na tu na hina kal to ni chuti mek lai chuan kan Prime Minister pu Narendra Modi ber hian narat lo tlat maya ti te po hi ne soina sat khania adik khop maya e til te chu soi moya palazam mai chi po ani hau lo ni ama pu Modi berla Hindu pol pakhat chak tak RSS achum min alo ni le zel nen a soi sel du tu tan te le ho du tu tan te chuani na chan le wang mo pu tur tam tak te po hi om ve thei tho ome eng le khole he video a kan sei tum le kan tar lan tum ber ero hi chu khang thil rang te kan lem lovin ram le nam ma son na lam thil India ma son na lam thil te kan Mizoram ma son na lam thil te le ram ro pui ni tura kan roi tu te kan India ram roi tu na tho te an thil ti te an vision te an foreign policy ro pui tak tak te hi angai nom e ma wang hian heng lam hi kan soi tu mani ti te ka hetar le ta ela a thome kong le lama chuan Christian dik tak ko han upa te ko han rong bol tu tam tak te hian heng Muslim pa kan ti te Hindu pa ru tak tak ne kan thiet tam tak te hi raman mangai na zone bi ka hian raman mangai bi kriau ni te hian ai kan mu thina chu tiang te chon kan thina an ni na le ro pui sang tak tak te an chel chung po hian in ro pui tak tak te an chung te contract na thok house tak tak te building lian pui nei zui ta ang chi te hi kan thiat vak lo thina wang hian pu Modi te po hi kan ngai sang ve mai ni te po hi riat thar le a thome pu Narendra Modi hian
Gujarat Chief Minister ani lai khan Gujarat State mai ni lo India ram ta na economy thatna tura malak na poimo tak angai tu chuaka kan lo hret oinga mo abulla ma kan saita kan khan kumsang ni le pasari vel a Chief Minister Gujarat ani lai atringin khovel ramro pui le thil te thei tak tak te pu modi hian a thlir kwal in en na sakhop maya an kho pui ro pui tak tak te hi pu modi hian alo zir chiang ve na se mem thina chutiang ti chungchanga te po chuan a deal chut em mani ti a chan chen an ziana chuan tarlan ania abikin China kho pui pakat Shanghai khen pu modi ril ru le ngai tu na alu na sakhop maya kho pui lian le sum don na mun big pakhat lekin ram pum economy ati that thai zia te po alo chut na save le thena ni ome pu modi hian Gujarat State India ram state pakhat ve mai ha kai roi lai khan aril ru le ngai tu na wak vel kha a local lo le ani ti riata atum chu a international rui mai ni kan tiang chi kha ne deu berani mitam tak chuan state pakhat Chief Minister ve mai mai in Shanghai anga ro pui le ram ta na economy a tholok lo din ve tum ngot chu awa thak ve te po kan ti mai thaya ma se kan ria tur chu India ram state pakat Chief Minister te hian tum na ro pui tak le vision ro pui tak an naya tum tak tak na an nei phot chuan kong hi lo om ani ti hi pu modi thil ti tang hian lo lang don ani kan sei ta kan khan kum sang ni pasari vela Chief Minister Gujarat ani lain pu modi hian Shanghai kho pui ang khi alo dream dei to maya chu tiang chu nei ve adua sang ni pasari vela tengin angai tu na seng chhotana chuana kum le lok ariel relo khop mai kum sang ni le pariat alo thlen chuan kho pui thar din na tur mun ma an thlang fil der ani chuan kho pui din na tur mun ma an thlan chu hectare za thum sam nga le pakwa azau acre zong chuan zare somret poruk la ya zau ni in hemikuma avek sang ni le pariat a hian le acquisition te ti fel ni in chu kho puya chuan gift city antia alampum chu Gujarat International Finance Tech City ti in ming anvua abultan de lungphum foundation stone te po January ni som pakat sang ni le som pakat khan an phum tarup mai ni chon hun local zela mason na rang tho chho ania April ni som sang ni le som panga khan he gift city Gujarat International Finance Tech City ti hi hon anitani pu modi hi kan seita kan khan te pur tu a inspire tu ber chu Shanghai kho pui China mi ani ti kan seita awang khan pu modi hian he gift city bultan na tur a bultan tak tak na thil pui mo tak thok tur po hian Shanghai kho pui tin tun din mona din theina tura modan Shanghai ani theina tura sul su tu pui mo tak kha rel ruwa awm hal chat maya company ro pui le lian tak pakhat East China Architectural Design and Research Institute anti chu pu modi hian mang ta chat mai ni tin heng ba ka hian gift city design le architect lama kongrang ranga na thok turin gift city design and planning a hian company lian tak tak poruk vel man an nia tin he gift city hi moi le nal le changkang takalan theina turin a chung lampang na thok tu interior design and architectural firms anti rongot po hi farm ji rang samnga don he gift city tan hian roi an ne bokani pui hem takani India smart city noya te India Viksit Bharat 2047 vision kalpui mek na noya te he gift city hina sata ka chaile thuam mekani gift city hi financial center kan ti te business center le social economic zone ta na pon de intuna hian chak takin malam apan mekani he gift city hi vision thui tak naya pu modi an Gujarat Chief Minister ani laya bulatan khani kan ti to kha pu modi hi anuwa India Prime Minister te ani chhotak boka wangin du sakna cherang rang te po hi he gift city tan hian apengein arin omboka he gift city a hian engkim mumal nei taka plan la ro man vekani wangin electrical dan turte te elect communication service chungchanga te gas pipe engkim fit vek ani tur chungchanga te le solid waste management ti te transportation a po hian metro kal dan turte rail light rail an ti te tin bus rapid transportation system an ti song te ro man vek ania he channel kan amalama kan loi soi to thin Tenzol Peace City chungchang kan soya khan khopui din na tur hian state economy ti tha a na thar siama future bright tak na ya mi pem lu thum hum tur chuan khopui din na tur hi allocation he poimo le ani te kan soi to wa khang kan soyang che kha pu modi ti hian he gift city an din don po hian allocation thlani anuluk le ani ti alo langani he gift city hi Gujarat khopui business capital lian tak pakadame dabat bul na din ania tin political capital anti mai gan din gar bullok adin ani boka tin abullok a hian Sabarmati lui lian takaluang boka tin Abenabad International Airport atengin he gift city hi kilometer som pati lekatla
ani bokani tin thang chak tak ni tur la sum don mun pui ni tur chuan kong thang sangarem chana ne yangai kan ti angkhan he gift city om mun hi Delhi Mumbai economic corridor atana rem chana lai taka din ani bokani tuna hian company tam tak an lut towa an lut mek zel boka tuna apartment man henai kan lo tar lan atang ti hian amon lut na san chak zia te pokan re thai ome he gift city hi Gujarat state mai ni lo India huap tan po sum le paya India din mun ti thatur khopa khopui lian le khopui ro pui la sum don mun pui tur thlir chunga din ani kan ti to kha engkim mumal nei le smart city ni tur ruaman ania construction rang tu na hian kalpui chhome kania tam tak zo to ania Sabarmati lui apo hian riverfront moi tak ti luang lui moi tak bola khopui ani thaina turin chu teng te chon na thomek bokania he gift city boipoya enkol na hi managing director emo CEO emo ti inmumal tak noya akal meka kasoita kang khan India's Vikzik Bharat 2047 vision noya sumle pai tam tak he khopui hian mason na turin adong boka International Financial Services Center Authority antia chumi chuan he gift city mason na tura ngai tu na seng tu an ni boka ro man na an siam dan te chumdong lian kovel huwa po inzar phar thei chu he mun ai bank bel tur hian he IFSC sian na satakin advertisement ten te chuaka som na te pon siam bokani an soidan chuan he gift city a sumdog in bank bel te tan hian thil tam taka chuan 100% income tax exemption te pokom som chung an pedon an ti hialani chuteng chon mi tam tak an hiplu theina turin ruah manna thabik te po an lo siam ani he gift city hian ani turang ani ma hau po hian tuna hian Global Financial Center Index antia chutaren kinga chuan somli le porukna au phader toni tuna hian kan soita kangkhan India huap sumdong lian le company lian tam taken mun ma an nei towa arin ti muwa an lut mek zel boka report tharbera chon tuna hian gift city a hian company lian tak tak khovel huap polang pha company zani chuang anin bank bel to antiani he mun hian sumdong te hip tu atan thil thatak tak akeng tel kan ti ka special economic zone ani awang te point ham thana tam tak awm tel boka he muna hian sumdong tu po an welcome ma India ram chunga mi te India mi foreign om non resident Indian kan ti tele foreign company lian tak tak te tan po ol sam te kan lo sum don theina turin tax song changa te po ngai na thiam na tam ta ka mani ti te kha ani bokani mei tha a kan report anti chuak leya gift nifty antia chu report anti chua chuan he gift city la upalo takhian thakhat chunga asum chevel robot po US dollar 102.5 billion a tling phader to maya chu India poisa chuan cheng viable chenuai ria ching sari sanga le somko pariat atling to ni the National Stock Exchange chuan apuang ani engle khole he khopuya hian khovel huap company lian tak tak Tata te Infosys te HCL te Wipro te IBM India ti tele company lian kan riat lar tam tak chu an lut sup tuwa malam panin ropui takin rabi dik tak azo chomek zela alo dream tu ngai tuana local tak nilo khovel huap international level clear pha chief minister pon modia an lo na yawang khan he a vision hi atakin hlo thing don ni te point alang ani engla khole an duwa an tuma vision ropui tak an ya ngai tuana local nilo international level international huap rual ona changkang nei tur hoi zau chief minister te tan hi chuan state khat ve mai chief minister te kan ti lai hian state khat chief minister hian India huap po thil ro pui tak hi anu ti thai ani ti hela gift city tang po hian an chiang veu me report a lan dan chuan he kumsang ni somni le panga hian India GDP thanna atanga za apakhat hi he gift city ko pui pakhat te hian atum thai hial tonga ti in ngai dan te pon soyani atop na bera chuan iphone ate khanan lutla Google atang khanan sar chala Gujarat state hi dry state aniem zu khapna state aniem nge zu zor phalna state ti te khan jong chin la I chung chu izong ani chuan Gujarat state hi zu zor phal lo na mun dry state anti zingami alo ni ve tlat ni chu ti rual chuan Gujarat state dry state ani la hian he gift city andin khopui bik tan liu hian ngai na thiam na te pokhon lo siam le zel ani chu Gujarati te Pomodia te ngai tu ana te
midang hi blu an tum dan te le an thluak virvel aro puizia le thilan ngei tu athuizia te po henga tang hian alang chiang ome Gujarat state dry state nima sera he gift city te hian chu dry state chu amang ve don lo ani an ti vele tatani o Gujarati te sum don dan han thiam je chu